Биздин жээнибиз Баткенге турмушка чыккан, ошого сеп алып баратырбыз. Бешик алып баратырбыз. Ошол кыз бактылуу болсун, балалуу чакалуу болсун, барган жеринен чыгып, отурбатар шаар болсун кагылайын. Ушул жигит бизди аман-эсен Баткенге апарам деп моюнун алды. Ötmök taşıkla nereye geldik? Ötmök Poğrat'ında oturuz. Oşka Batkenge baratırık. Bardı jakşı, normalde maşinada jakşı, içindegiler jakşı. Bar jakşı, den soğuk olup aman-ezen jet alaylı. Gülcan, Nurzada men adıl baktılуу bolsun, ömürlүү bolsun, ынтымактуу болушsun. Ушулардын жакшылыгы деп баарыбыз аракет кылып чуркап атабыз. Ошо барган себибизди буйруп урунсун, жүргөн төшөгүбүздү. Небересинин боосу бекем болсун, өмүрү узун болсун, аркасынан дагы тапчыкалар көбөйө берсин. Аман-эсен жакшы жетип алалы, жакшы мейман болуп, кайра аман-эсен жакшы келели үйүбүзгө. Ой, эмне дейин, баарыбыз ушу uzak yolga çıkıp atабыз, жолубуз шыдыр болсун. Тим Нурзаданын бешигин алып баратасыңар, ошо Нурзада бактылуу болсун, Кудайыңардын сыйларын көрүп келгиле аман-эсен. Ошо жакшы күнүңүздөр көп болсун. Гүлжан, Нурзада бактылуу болсун, сеп алып баратасың. Бешик алып баратасың, ошолор кут болсун, күйөө бала экөөнө.
баарыбыз аман эсен жетип алалы. Жолубуз чыдыр болсун. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Аман эсен барып келелик. Bir tuğanдар Tayke apalarымен çoğulup Ceyiniş'tin Sevin Batken Oblası'na aparatavuz, Kızılkaya şehrine. Жақсы келатабыз, жақсылы. Жолда андай-мындай арғандай қоқсықтар, приключениялар болған жоқ. Азыр шығанның ішінде тұрабыз, şu жерге келіп кішкене тамақтан алып дедік. Бұйырса, берен тамақтан алып тұр, анда істелабыз. Буйруса бүгүн мына Таластан Баткен түгөсtöй сапар тартып атабыз. Жолубуз чыдыр болсун. Ушу битке апарган төшөйчү себебибиз ушу кызыбызга буйрусун. Аман эсен барып келели бардыгыбыз. Анан баарыбызга ден соолук. Bugün 6 Ağustos 2022 yıl Gülcan'ın kızının üyüne toyunu aratavuz. Demege. Seyip aparatavuz, beşik alıp aratavuz, kızıl kiyaq aratavuz. Hazır Jambılda, Жалбатта, Кольцойда turabыз. Gülcan kızın baktılığı bolsun, ömürlüğü bolsun, alıp aragan sevin urunup, beşiklerine jatkırıp, tebele urun versin, ökö baktılığı bolsun, adıl ökö. Anan biz tuğandarım bar baratabız, bir sprinter menen baratabız. Бар усаман эсен тойго барып кайра кайтайлык. Адыл менен Нурзада бактылуу болсун, барган жеринен багажысын, ушунун себин апаратабыз, ошолорду тебелеп, тепсеп, урусун барын. Иши баарыбыз ден соолукта болойлу, аман эсен барып келели, иши аман болойлу.